rukerera rwo kuwa kabiri Kanama mu 2022 nibwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko yagabye igitero cya drone cyahitanye umuyobozi mukuru wa Qaeda uretse kuba yarafatwaga nk'inzobere mu kubaga kandi akaba yari yarakatiwe urwo gupfa mu 1999. Hari ibindi byinshi wamenya byaranze ubuzima bwa Ayman al-Zawahiri. Nguhaye ikaze kuri TSG Online TV, genda urugwiro Pacifique. Ayman al-Zawahiri wishwe n'igitero cya drone ya Amerika muri Afghanistan niwe wafatwaga nk'umucurabwenge wa Qaeda. Yari inzobere mu kubaga amaso kandi yafashije mu gutangiza umutwe witwara gisirikare wa Egyptian Islamic Jihad. Yaje kuba umukuru wa Qaeda nyuma y'uko ingabo za Amerika zishe Osama bin Laden muri Gicurasi mu 2011. Mbere yaho Zawahir yafatwaga nka somabiki wa bin Laden, ariko inzobere zimwe zikavuga ko ariwe wari inyuma y'ibitero byagabwe kuri Amerika kuwa 11 Nzeri mu 2001. Zawahir yari uwa kabiri yazaga inyuma bin Laden ku rutonde rw'abaterabwoba 22 bashakishwa kurusha abandi na leta ya Amerika, ndetse ku mutwe we hariho miliyoni 25 z'amadolari kuwamubona cyangwa akamutanga. Mu myaka ya nyuma ya biriya bitero, Zawahir yigaragaje nk'umuvugizi wa Qaeda, agaragara inshuro 16 mu mashusho yo mu 2007, naho bin Laden we yagaragaye inshuro 4 ubwo bageragezaga gusakaza ubuhezanguni no kwinjiza abantu bashya muri Qaeda. Si ubwa mbere Amerika igerageza guhitana Zawahir, kuko muri Mutarama mu 2006 igitero cy'ingabo za Amerika hafi y'umupaka wa Pakistan na Afghanistan cyaramuhushije. Icyo gitero cyishe abantu 4 bo muri Qaeda, ariko Zawahir ararokoka. Hashize ibyumweru 2 agaragara ku mashusho aburira Perezida George Walker Bush ko yaba we cyangwa imbaraga zose ku isi nta cyakwigiza hafi urupfu rwe n'isegonda na rimwe. Tariki ya 19 Kamena mu 1951, Zawahir yavukiye i Cairo mu Misiri. Yavukiye mu muryango wiyubashye w'abaganga n'abarimu ba kaminuza. Sekuru Rabia al-Zawahiri yari imamu mukuru wa Al-Azhar, ikigo cyigisha Islam y'Abasuni mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe umwe muri ba nyirarume yari umunyamabanga wa mbere w'ihuriro ry'igihugu by'Abarabu, Arab League. Zawahir yatangiye kujya muri politiki ya Islam akiri ku ishuri, aza gufungwa ku myaka 15 ashinjwa kujya mu itsinda ritemewe rya Muslim Brotherhood, itsinda rya Kisilamu rirambye kandi rinini kurusha ayandi mu Misiri. Ibikorwa bye bya politiki ariko ntibyamubujije kwiga kaminuza y'i Cairo, aho yarangije mu mwaka w'1974. Nyuma y'imyaka 4 akabona masters mu buganga. Se wa Zawahiri, Muhammad, yapfuye mu 1995. Yari umwarimu wa farumasiye kuri iryo shuri muhungu we yizeho. Zawahiri yabanje gukurikiza umuco w'umuryango, yubaka ivuriro mu gace kamwe ka Cairo, ariko nyuma akururwa n'amatsinda y'ubuhezanguni muri Islam bariho barwanya leta ya Misiri. Ubwo Egyptian Islamic Jihad yashingwaga mu 1973 yahise ayijyamo. Mu 1981 yafatwanye n'abandi babarirwa mu magana bakekwa kuba muri iryo tsinda, nyuma y'uko bo muri iryo tsinda bambaye nk'abasirikari bishe Perezida Anwar Sadat mu karasisi ka gisirikari i Cairo. Sadat yari yararakaje abahezanguni b'Abayisilamu ubwo yasinyaga amasezerano y'amahoro na Israel. Mu rubanza rw'ikivunge, Zawahir yagaragajwe nk'umukuru wabo kandi yafashwe amashusho abwira urukiko ati, turi Abayisilamu bizera idini ryacu, turimo kugerageza gushinga leta ya Kisilamu na sosiyete ya Kisilamu. Nubwo yahanaguyeho icyaha na Perezida Sadat, Zawahir yahamijwe gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko, afungwa imyaka 3. Abafunganywe nawe bavuga ko Zawahir yakorerwaga iyicarubozo
buri gihe kandi agakubitwa n'abategetsi mu gihe yari afunze, ibikorwa bivugwa ko byamuhinduye umunyarugomo n'umuhezanguni ukomeye. Amaze kurekurwa mu 1985 yahise yerekeza muri Arabia Saudite, nyuma yaho gato akomereza muri Pakistan, hanyuma ajya muri Afghanistan aho yashinze ikindi gice cya Egyptian Islamic Jihad, mu gihe kandi yakoraga nk'umuganga muri iki gihugu cyari cyarafashwe n'Abasoviete. Zawahir yabaye umukuru wa ririya tsinda ubwo ryongeraga gukomera mu 1993, kandi yari ku isonga ryo gutegura ibitero byagabwe ku baminisitiri ba Misiri barimo na minisitiri w'intebe Atif Sadiq. Ibikorwa by'ubuhirimbanyi bw'iri tsinda byo kuvanaho ubutegetsi rigashyiraho leta ya Kisilamu mu myaka y'1990 byaguyemo abasirikari barenga 1,200. Mu 1999 Zawahir yakatiwe urwo gupfa adahari n'urukiko rwa gisirikari rwa Misiri kubera uruhare rwe mu bitero byinshi byagabwaga na ririya tsinda. Bikekwa ko Zawahir yagiye henshi ku isi mu myaka y'1990 ashaka ubwihisho n'aho yakura amafaranga y'ibikorwa bye. Bikekwa ko Zawahir yabaye muri Bulgaria, Denmark n'Ubusuwisi, kandi hari ubwo yakoreshaga pasiporo mpimbano akajya muri Balkan, Yemen, Iran, Iraq na Philippines. Mu Kuboza mu 1996 bivugwa ko yamaze amezi 6 afungiye mu Burusiya, aho yafatiwe muri Chechnya afite visa yarangiye. Mu nyandiko bivuga ko yanditswe nawe ubwe, abategetsi mu Burusiya bananiwe gusemura amagambo y'Icyarabu basanze kuri mudasobwa ye, maze ntibabasha kumenya umwirondoro we nyakuri. Mu 1997 bivuga ko Zawahir yimukiye muri Afghanistan aho Osama bin Laden yari atuye. Hashize umwaka, Egyptian Islamic Jihad yihuje n'indi mitwe 5 y'abahezanguni harimo Al-Qaeda ya bin Laden. Hashingwa World Islamic Front for Jihad yo kurwanya abayahudi n'abarwana intambara z'amadini. Itangazo rya mbere ry'iryo huriro ryarimo icyiswe fatwa cyangwa inteko y'idini yemera kwica abaturage ba Amerika. Hashize amezi 6, ibitero 2 bikomeye byakorewe rimwe byashenye ambasade za Amerika muri Kenya na Tanzania, hapfira abantu 223. Zawahir ni umwe mu bantu ibiganiro byo kuri telefone icyogajuru cyerekanye ko we na bin Laden bari inyuma y'ibi bikorwa. Ibyumweru 2 nyuma y'ibi bitero, Amerika yafashe inkambi z'imyitozo ya ririya tsinda muri Afghanistan. Umunsi ukurikiyeho, Zawahir yatelefonye umunyamakuru wo muri Pakistan aramubwira ati, bwira Amerika ko bombe zayo, ibikangisho byayo, ubushotoranyi bwayo bitadukanga, intambara nibwo igitangira. Mu myaka yakurikiye urupfu rwa bin Laden, ibitero byo mu kirere bya Amerika byishe urutonde rw'abungirije Zawahir, bimuca intege zo gukora henshi ku isi. Mu myaka ya vuba, Zawahir yarihishe cyane kandi ajya ku ruhande, rimwe na rimwe akanyuzamo agatangaza ubutumwa. Amerika iraza kwigamba urupfu rwe nk'itsinda, cyane cyane nyuma yo kuva muri Afghanistan umwaka ushize. Gusa Zawahir ntiyari afite umuriri nka kera, cyane kuva ubwo imitwe mishya nka Islamic State yagize imbaraga biboneka. Nta gushidikanya ko Al-Qaeda izerekana uyikuriye mushya, ariko ashobora kuzaza afite ijambo ritugeranyije n'uwo azaba asimbuye.